بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بەڕێزان خۆشەویستان، گەشتێک لەگەڵ فەرموودە بەردەوامە لەگەڵ جەنابتان. گەشتی ئەمڕۆ دەچینە خزمەت زانایانی حەدیث، دەچینە خزمەت فەرموودە ناسان، با بزانین ئەوان چۆن مامەڵەیان کردووە لەگەڵ فەرموودەکانی خۆشەویستمان درودی خوای لەسەر بی، با بزانین مەنهەج و ڕێبازیان چۆن بوو و چۆنێتی هەڵس و کەوتیان لەگەڵ سنەتی پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بی. دوای کە لە بەرنامەکانی پێشووتر باسی مەنهەجی هاوڵان و دوای ئەوە مەنهەجی شوێن کەوتووەکان لەگەڵ سنەت و لەگەڵ فەرموودەکانی پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بی، با بزانین ئێمە بەردەوامین لە قسەکردن لەسەر مێژووی فەرموودە، با بینە سەردەمانی تر و مێژووی دوای جیلی سەحابە و تابعین، با بزانین زانایان چیان کردووە، چۆن مامەڵەیان کردووە لەگەڵ فەرموودەکانی پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بی. بەڕێزان، حتمەن زانایان هەر لەسەر مەنهەج و ڕێبازی پێغەمبەر بوون درودی خوای لەسەر بی و لەسەر ڕێچکە و مەنهەجی هاوڵانی پێغەمبەر بوون و شوێن کەوتووەکان بوون، بەڵام حتمەن لە هەر سەردەمێک تایبەتمەندی خۆی هەیە. هەر سەردەمێک دەبینین کۆمەڵە گۆڕانکاری، کۆمەڵە مستەجەدات هاتووتە پێش، وای کردووە بۆ ئەوەی کە زانایان بەڕاستی حتمەن لەسەر ئەم ڕێبازە بەردەوام بوون، بەڵام کۆمەڵە شتێتریان پەیڕەو کردووە بۆ ئەوەی فی سەبیلی ئەوەی کە یعنی هەوڵ بدەن بە وردی دیڕاسەی فەرموودەکان بکرێتن و بە جوانی و بەڕێک و پێچی و بە ڕاست و دروستی بیگەینە موسڵمانان لە سەردەمانی تر. بۆیە بەڕێزان، ئەگەر باسی ئەو چەند بڵێن ڕووداوە گەورە و گرنگە بکەین کە لە دوای سەردەمی سەحابە و تابعین هاتووتە پێش، یەک لەو ڕووداوانە ئەوە بوو بەڕێزان، کاتی کە لەو سەردەمە ئێمە ئەو سەردەمەی کە باسی لێوە دەکەین کە زۆربەی یان بڵێن هەموو هاوڵانی پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بی لە ژیاندا نەمابوون و زۆربەی شوێن کەوتووەکان لە ژیاندا نەمابوون. بۆیە بەڕاستی زانایان پێویستیان بە زیاتر وردبینی بوو، پێویستیان بە زیاتر بەدواداچوون و لێکۆڵینەوە بوو لە بوو فەرموودەکان بۆ ئەوەی دڵنیابن هیچ فەرموودەیەکی هەڵە لە ناو فەرموودەکان نەمینی. و جگای لەوە بەڕێزان، یەک لە بڵێن ڕووداوەکانی تر ئەویش ئەوە بوو بە حکمی دوورکەوتنی ئەوان لە سەردەمی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم، لە سەردەمی سەحابە و تابعین، حتمەن سەنەدی فەرموودەکانیش درێژتر بوون. معلومی جەنابتانە کە یعنی چەند دوور بکەویەوە لە سەردەمی پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بی، سەنەدی فەرموودە درێژترە بی، ژمارەی ڕاویەکان زیاترە بن. حتمەن لەو کاتەش زیاتر پێویستیان بە تەثەبوت و بە وردبینی هەیە و بەوە هەیە بۆ ئەوەی بە وردی دیڕاسی حەدیسەکان بکرێ، نەوەک ئەوەی کە خەلەلێک یان ئیشکالێک لە فەرموودەکە و لە حەدیسەکەدا هەبی. ڕووداوەکی تر بەڕێزانەویشەوە بوو کە مەزاهبی فقهی دەرکەوت لەو سەردەمە، کە لە سەردەمی بڵێن ئیمامی ئەبوو حەنیفە کە یەکەم مەزهبی ئەبوو حەنیفە و دوایە مەزهبی ئیمامی مالک و شافعی و ئیمامی ئەحمەدی کوڕی حەنبەل، وەکاتی کە ئەوان پێویستیان بە فەرموودەکان بوو بۆ ئەوەی کە ئەحکامی شەرعی لێ دەربهێنن، حتمەن ڕای جیاواز لەو سەردەمە زیاتر بەدی دەکرا و بەزەقی دەردەکەوت کە حتمەن ئەو ڕای جیاوازی ئەحکامی شەرعی لە نێوان مەزاهبی فقهی یەک لە هوکارەکانی فەرموودە بووە. طبعاً چێ ثبوتی فەرموودە، چ تێگەشتنی ئەو زانایانە لە بۆ ئەو فەرمودانەی کە بەوان گەیشت بوو. بۆیە ئەمەش دیسان بڵێن شتێکی تر بوو کە پێویست دەکرد بۆ ئەوەی زیاتر زانایان قسە لەسەر فەرموودەکان بکەن و زیاتر
بڵێن دیراسەی حەدیسەکان بکرێت. خاڵێک چارەم بەڕێزان ئەویش ئەوەیە کە حرەکەی بڵێن وەضع لە حەدیث، یعنی وەکو پێشتر باسمان کرد طبعاً لە سەردەمانی پێشووتریش ئەمە دەرکەوت کە کۆمەڵە کەسانێک دەرکەوتن و جورئەتیان بە خۆیاندا کە حەدیث بنووسنەوە بە درو بەزار پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم. ئەمەش طبعاً بەڕاستی زیاتر بەڵاو بووە، زیاتر انتشاری کرد. بۆیە ئەو شتانە هەمووی بەڕاستی بوون بەهۆی ئەوەی بەڕاستی کە زانایانی حەدیث زۆر ڕێگای ورد یعنی ئەوە بکەن بۆ ئەوەی کە بڵێن هەوڵ بدەن، یعنی ئەو هەڵانە و ئەو شتانەی کە ڕووی داوە، ئەو دروانەی کە بەزار پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم کراوە بۆ ئەوەی دوور بخنێنەوە لە فەرمودەکانی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم. بۆیە بەڕێزان منهەجی زانایانی فەرمودەناس، یعنی ئەگە باسی چەند خاڵێک بکەین لێرەدا، خاڵی یەکەم ئەوەیە ئەویش کە بەڕاستی ئەوان هەڵسان بە دامەزراندنی چەندین زانستی سربخۆ، هەموو ئەو زانستانە طبعاً لە خزمەت فەرمودەکانی پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بێت، کە ئەمە ئینشاءالله ئێمە لە دواتر بەرنامەیەکی تایبەت قسە دەکەین لەسەر ئەو زانستانە بە شێوازێکی گشتی. طبعاً دەیان زانست زانایان دایان نا و بۆ ئەوەی کە بەڕاستی بەوردی فەرمودەکانی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم دیراسە بکرێن و لە فیلتەر بدرێن و ضەوابط و بنەما و تایبەتمەندی دابدرێن بۆ ئەوەی کە بڵێن هیچ فەرمودەیەکی نادروست تێکەل نەبی لەگەڵ فەرمودەکانی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم، ئەوانەی کە بڵێن ئەسڵیان هەیە، ئەوانەی کە صحیحن و ئەوانەی کە فعلاً پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم فەرمووی بی. بۆیە بەڕێزان علومی ڕیوایە، علومی دیرایە، علومی ئیسناد، علومی مەتن و وەکو گوتمان ئێمە پێشتر یعنی تەفسیلی پێدەدەین ئەو علومانە، بەڵام یەک لەو علمانە کە زۆر گرنگ بۆ بەڕاستی کە ئەوان داناوە ئەویش بریتیە لە علمی مصطلحی حەدیث یان علمی زاراوەی فەرمودە، ئەویش ئەوەیە بەڕاستی کە فەرمودەکان بڵێن چەندین بنەما و قاعیدە و ضابط و تایبەتمەندی دایان نەبوو فەرمودەکان بۆ ئەوەی هەر فەرمودەیەک بە پێی ئەم پێوەرانە، یعنی ئەوانە هەمووی پێوەری زانستی و محکەم ورد دایان نەبوو ئەوەی کە بەڕاستی هەر فەرمودەیەک ئەگەر بە پێی ئەو پێوەرانە، بە پێی منهەجی ئەهلی حەدیث، بە پێی ئەو بنەما و ضابط و قاعیدانە ئەگەر نەبی، ئەو فەرمودانە هەمووی ڕەت کراونەوە، هەمووی بڵێن بە زەعیف لە قەلەم دران و بڵێن بەلان دران و جیا کراینەوە، ئەو فەرمودانە جیا کراوە، فەرمودەی بڵێن صحیح لەگەڵ فەرمودەی بڵێن زەعیف. بۆیە بەڕێزان بەڕاستی یعنی ئەم علمە یەکێکە لەو علومانەی بەڕاستی کە خزمەتێکی زۆری بە سنەتی پێغەمبەری کرد درودی خوای لەسەر بی، و علمێکی تریش کە علمی جەرح و تعدیلە کە نەقدی ڕاویەکان، خودی ڕاویەکان، وەکو پێشووتر گوتمان کاتی کە درو بە دەرکەوت لە ناو فەرمودە، ڕاسەن ئەوان چیان کرد؟ ئەوان هەموو حەدیثێک لە هەموو کەسێکیان وەرنەدەگرت، کەواتە خودی ڕاویەکانیش پێوەریان بوو دانرا و وەکو گوتمان پێشتر عەدالەت و زەبتیان ئەگەر تێدابی ئەوجا حەدیثەکان وەرگیراون، ئەگەر نە حەدیثەکانی ئەوانی تر ڕەت کراونەوە. بۆیە ئەمەش وەکو علمێک یعنی خزمەتێکی زۆری بە سنەتی پێغەمبەری گەیاند کە ئەمەش یەکێکە لە داهێنانی زانایانی فەرمودەناس لەو سەردەمانە. بۆیە یعنی وەکو عەبدوڕەحمانی کوڕی ئەبی حاتم کە دەفەرمێت ئەگەر بێت و کەسێک پرسیاری کرد گوتی بما تعرف الآثار الصحيحة والسقيمة، هەری چۆن بزانین حەدیثی صحیح و ڕاست و دروست چۆن لە یەکتر جیا بکەینەوە؟ فەرمووی بنقد العلماء الجهابذة الذين خصهم الله عز وجل بهذه الفضيلة ورزقهم الله هذه المعرفة في كل دهر وزمان. فەرمووی بە قسەی زانایان و بەڵێکۆڵینەوە و بەحس و بەدواداچوون و وردبینی زانایانی فەرمودە ڕخنەی ئەوانەی کە بەڕاستی خوای گەورە ئەو بەهرەی پێبەخشی بوون و لە هەر سەردەمانێک لە هەر سەردەمێک چەندین زانای ئەوهای گەورە توانی کە بەڕاستی فەرمودەی صحیح لەگەڵ فەرمودەی لاواز جیا بکەتەوە. خاڵێکی تر بەڕێزان ئەویش ئەوەیە تەنانەت ئەگەر تەماشەی دقەی منهەجی ئەهلی حەدیث بکەی کە چەند منهەجێکی زانستی وردە، ئەویش ئەوەیە تەنانەت بەڕاستی 8 ڕێگایان داناوە، زانایان گوتیان ئەو ڕێگایانە ئەو 8 ڕێگایە
لري أو هش ريغاية فرمودك ورجيراوة ورواية كراوة كبيدا قتريبا مصطلح حديث طرق التحمل والأداء. طرق التحمل والأداء كهشت ريغاية قوتيان ريغاي يكم بون من الريغاي راستوخو كبيدا قتري سماعي صريح ريغاي سماع كأمل هموي بقوترو بهسترا أو جا ريغاي كتر كبيدا قتري ريغاي عرض القراءة على الشيخ كاتيكا ما مستاهكا شيخكا راستوخو حديثكان نجرت وكسا كتر طلبيك أو حديثكان بخوين تو بلان بوجود وبحضوري أو بدان بيداناني أو كأما آستك نزمتر لا ريغاي سماع أو جا طريقي إجازة كاتيكا مثلا كسك كمال حديثي دايتا كسك بلان دبي إذني شدابي تنكا أم حديثاني ليه روايات بك كواتا أجر مجرد حديثي بوي بجر توا بلام إذني ندبو أوي كروايات بك درسنيها أو كسا أو حديثانا لو راوية لو شيخ روايات بك وأجر روايتي شكر حديثة كان ورناجيرين أو جا ريغاي كتابة بنويسين كاتي مثلا هندك لشيوخ چندين حديثة كان خوي مثلا نويسي توا بو كسك أمش ليرة دو جورمان هيا تنيا نويسينوا بلغانية لسر أوي راسو درستي حديثك دبي إجازة شي لقلبي إذني شي لقلبي بويا قلت يعني المكاتبة المقرونة بالإجازة والمكاتبة المجرد عن الإجازة وديسان طريقي كتر مناولة وشوية كسك كتابكي خوي كبرا لها فرمودكان في عمر صلى الله عليه وسلم كبرواياتي خوي رواياتي كدوا كبيدة يكك لطلبكان يكك لراويكان أوش ديسان دو جورمان هي المقرونة بالإجازة والمجرد عن الإجازة اگر بيتو اجازه بدته او درست بوي هي روايات بكلي اگر بيتو نيدتي بوي نيه او جا طريقي اعلام من هي كاتيكا كسك اغاداري كمال كسك يعني كسك دياري كراو يعني هندك لراويه كان اغاداري بكتوا كاو فرمودانه يمنن او جاج ديسان ايه ازني دديان ازني نادا اوج بابتك يترا او جا ريغاي وصيه كسك بون منك وصيت بك بو كسك بليت شي مثلا سفرك وصيتك شي وصيتك دليت دواي مردني من حديثكان من بوم اذن مدابو فلان كس كحديثكان لمن بجرتوا بلام تانية او كسا اگر كساني تر ام حديثي او راوية او شيخة بجرنوا حديثكان او ورناجلين او جا طريقي وجادة كأما اصلا همو زانان جمهوري زانان دالين هر منقطعة اگر بيتو كسك بو ريغاية حديث روايات بك وجادة اوش اويك كسك حديثكان شيخك لجيك ببنتوا وببيئوي بجتا حضوري شيخك يعني او شيخه هر لجيان دانا ماوا بلام اگر تنانت دلنياش بيتن كأم حديثانية او شيخية او بلن حديثانا او شيخة روايتي كردوا بسندي خوي ديسان بوينية بجيرتا ولا بروا اذني لي ورنقرتوا الا اللهم اقبزاني لجيان دا ماوا وبجتا لاي خوي او جا اذني لي وربقري او جا بوي هي حديثكاني لي روايات بك بزانا بريزان چن منهجكي زانستي ورده همو كس براستي يعني همو فرموديك يعني اگر او بيورانه تيدانه بفرمودك رد كريتوا كواتا كاتي كزاناني حديث كوي قشتي بكوي قشتي زانايان دلين ام حديثة صحيحة كواتا رچاوي او همو بيورو او همو بنماو او همو مرجو او همو زانسته كراوة كواتا او وقتي اما براستي اويكا آشناية بزانستكاني فرموده اويكا شارزایی هي لو ردكاري منهج زانايان براستي وكو دلنيايي بيدا بخشيد يعني ام زانستانا دلنيا دبي يقيني بوي درسا بيك او فرمودانا صحيحا وكو اويك خويلة دمي مباركي في عمر صلى الله عليه وسلم دبيستي بوي بارزان دبينين تنانت هندك لوانا كاتيكا حديث يان روايات كردوا تنانت باسي الرقايكش يان كردوا بچ الرقايك ام حديث روايات كراوة بونمنا امام شعبة دفرميت لحديثك دياري كراو دفرميت حديث ابي سفيان عن جابر انما هي صحيفة دفرميت حديث ابو سفيان لجابر اما لصحيفة يعني بسماع مباشر لمورنقرتوا بعرض قراءة على الشيخ نبوة بل كوبا كتاب ابوه بو اوي برامبركش بزاني استي حديثك لچ استك دا عبد الرحمن كوري مهدي كيك لقورا فرمودناسان دفرميت حدثت سفيان أحاديث إسرائيل عن عبد الأعلى عن أبي الحنيفة دلد من حديثكان سفيان يعني سفيان بوي جرام وك حديثكان إسرائيل لعبد الأعلى لأبو ابن الحنيفة دفرميت قال كانت من كتاب فرموي حديثكان أو
بو سلسلة بو سندة بكتاب مورم قرتوا أنك بسماعي صريح. بوي ابن أبي حاتم ده فرميت إنها ليست بسماع كواتا أما بطريقي سماع رواية نكروا. يعني إمام أحمد كره حنبل ده فرميت لحديث كان ابن وهب ده فرميت كان بعض حديثه سماعا وبعضه عرضا وبعضه مناولة، وكان ما لم يسمعه يقول قال فلان. يعني بزانا راوية كدياري كراو كابن وهب إمام أحمد كره حنبل ده فرميت هندك لحديث كان أو بسماع راسخو باستماع هندك لوانا بطريقي عرض قراءة على الشيخ هندك لوانا بطريقي مناولة. بزانا دقت بدأ كانت يعني بوردي بلين معامليان كردو لقال شونيتي ورقرتني فرمودا وشونيتي جيرانوي روايتي فرمودا كان تنانت هندك لازاناني حديث أو حديثاني رواية ندكرت أو كان ري سماعي صريح مع العلم وكو قلت مع طريقة كان تريش أقل إذني لقلبي إجازي لقلبي درسته بلام هندك لزانيان لتندي منهجكيان بيان وابك أقبيتو بطريقي سماعي صريح نبي حديثك رواية ناكن بوي قوتيان إلا إذا كان يقول حدثنا أو سمعته أقبله حدثنا أو سمعته أوجه حديثي لي ورقرب أقرب الرقاية كان تري من حديثي لي ورناقرب. سفياني كرع عيينة بريزان دفرميت كان عبد الكريم أول من جالسته قبل عمرو بن دينار. طبعا سفياني كرع عيينة كومال شيوخي هبوا دفرميت هيك لشيوخ كان كناوي عبد الكريم دفرميت من بيش أوي كعمرو بن دينار ببينم عبد الكريم مديد بلام دفرميت چونك هموج زور بيزوري حديثكاني نيدا قد سمعتو بس دا يقول قال قوتي عن فلان دليت ففررت منه براستي دواي او رام كرت ليم رام كرت وازم لمجلسي هنا وازم لحديثكاني هنا وذهبت الى عمرو بن دينار فكان يقول سمعت حدثنا زانا دفرميت من شوما لا عمرو بن دينار قلتم ايشن بتونما لبروا رواية كانت أو اندبق وتنين مع العلم وكو قلت من برزا رواية كانت تريشي أقل إجازة وإذني لقلبي درسته أصلي حديثي معنعن ومؤننش درسته بچن مرجك أصلكي يحمل على الاتصال لكن حالتك بمنقطعي حساب ذكري كامل زانستي زاراوي فرموده بوردي بلين باسلي وكراوة بلام ليرة كبرا قلتي مادام راوية كتر شيخة كتر هي بسماعي صريح حديثك بوم دجرتوا شيشن بويا من دجملا او كيتر مادام لويد النياي زياتري تدا. امام الشعبي كره حجاج ده فرميت كل حديث ليس فيه حدثنا او اخبرنا ده فرميت فهو خل وبقل يعني مقطوع. ده فرميت هر حديثك اگر حدثنا واخبرنا تدا نبي او حديثه وكبلين زور بقوتنيه زور بهزنيه او حديثه ذكرت اما بلين اما مقطوعة يعني سندكي تواونيا خالص سيم برزان لمنهجي زانياني فرمودناس أوش أويكا وكو هاولاني بيغمبر وكو شوين كوتوا كان يعني زور بروشي أوبون كفرمودكان نشر بكن بلاوي بكنوا بيجينا همو خلقك بلام نك بلين بضوابط بمرج ونك همو خلق يعني تنانت حديث يعني ندجرا وبو همو خلق تصورك هندك لمحدثة كان هندك لزانيان حديث يعني ندجرا وبو كسك إلا دبي قرآني همو إلى بربي تصورك بو درجية يعني حفصي كري غياثي كوفي ده فرميت أتيت الأعمش ده فرميت من هات ملاي أعمش هيك كلا قوري أي حديث ده فرميت هات ملاي أعمش فقلت حدثني بيم قلت حديث بو بجيرا ومن هات ملاي توتو شيخك قوري محدثي حديث بو بجيرا قال أتحفظ القرآن فرموي آية قرآن تلبرة قلت لا ناولا قرآن ملبرني قال اذهب فاحفظ القرآن ثم هلم أحدثك فرموي برو جارك تو قرآن لبركة أو جاوروا داوي حديث اللبكة أو جا حديث بودا جرمو قال فذهبت فحفظت القرآن ثم جئته فاستقرأني فقرأته فحدثني ده فرميت دواي أو كتشوم قرآن ملبركة أو جا كقرامة دلت قلت مكاورة بزانا قرآن جوان لبركة دوا چندين سورته كبسياري لي كردم كقرآن مخوينت وزاني فعلا قرآن مروان كردوا ولا برم كردوا أو جا حديثي بو جيرامه زانه بريزا أو جا تنانت حديثي رواية ندك لبو إلا لبو كسكي زيرك بي كسكي لهاتو بي كسكي شالاك بي كسكي
يعني توانای زانستی هەبی، نەک هەر کەسێک بی هەر نەخوێندەوارێک وەرحاصل هەر کەسێک بی کە يعني بوو لەبەرەوە ئەمانەتێکی گەورەیە، ئللا دەبی کەسەکەی تەواو يعني خۆیەک لا کردبیتەوە کەسێکی زیرەک بی لە ڕووی حەدیثەوە بۆ ئەوەی کە لە دوای ئەویش ئەو حەدیثانە وەکو خۆی بگەینێتن. بۆیە بەڕێزان عوثمانی دارەمی دەفەرمێت كنا عند سعيد بن أبي مريم بمصر، دەفەرمێت ئێمە لای سعيدی کوڕی أبو مريم بووین لە مصر، فأتاه رجل فسأله كتابا ينظر فيه، کەسێک هاتە مەجلیسێ ئەو داوای لێ کرد گوتی حەزم لێیە ئەو کتابە کە حەدیثەکانی توی تێدا حەزم لێیە بووم بجێڕیەوە، دەڵێت فامتنع عليه، گوتی بە هیچ شێوازێک شتێوانیە لەبەرەوە نەیدەناسی ئەم کەسە چێە و چێ نییە و ئاستی زانستی لە چه ئاستێکدا، گوتی شتێوانیە حەدیثت بۆ ناجێڕمەوە. دوایە لەوەی دانیشت بوو لەو کاتە کەسێکی تر لەو مەجلیسە داوای لێ کرد حەدیثی بۆ بجێرتەوە، حەدیثی بۆ جێراوە. ئەوجا دوایێ ئەو کەسە وەکو بڵێن پێی خۆش نەبوو، ینی گوتی باشە من هاتم داوام لێ کردی حەدیثت بوو من نەجێراوە، باشە خێرە ئەو کەسە داوای لێ کردی حەدیثت بوو جێراوە. ئەوجا فەرمووی چی؟ سعيد بن أبي مريم فەرمووی إن كنت تعرف الشيباني من السيباني وأبا جمرة من أبي حمزة وكلاهما عن ابن عباس حدثناك وخصصناك كما خصصنا هذا. فەرمووی چی؟ فەرمووی خۆ ئەگەر تو شەیبانی و سەیبانی لە یەکتر جیاب کەیەوە، ئەبوو حەمزە و ئەبوو جەمرە، طبعا ئەوانە هەمووی ناوی ڕاوین، کەواتە ئەمە بەڵگەی چی؟ ینی گوتی کاکە تو چوزانی تو تازە مبتدئی تو سەرەتای تو جارێک وەرە تو پێم بە ئەگەر تو دەزانی جیاب کەیەوە ئەم دوو ڕاویە کە زۆر لە یەک دەچن ناوەکانیان تەشابه هەیە ئەلتیباس لەوانەیە دروست بی بۆ زۆر کەس، ئەگەر بتوانی جیاب کەیەوە حەدیثی شەیبانی و سەیبانی و ئەبوو جەمرە و ئەبوو حەمزە کە هەردووکیان بڵێن هەر چواریان حەدیثیان هەیە لە ابن عباس، وەڵڵی شەرت بی من مەجلیسێ تایبەتت بوو دادەنێم و حەدیثت بوو دەجێڕمەوە، بەڵام من دەزانم تو لەو ئاستەدانی، کەواتە بەڕێزان بزانێت تەنانەت ڕەچاوی ئەوەیان دەکرد حەدیث بۆ هەموو کەسیان نەدەجێراوە. خاڵێکی تر بەڕێزان ئەویش ئەوەیە کە حەدیثیان تەنیا بۆ ئەو کەسەیان ڕیوایەت دەکرد کە مەبەستیتی، کە حەزی لێیە، کە ڕەغبەتی هەیە، کە داوا دەکە، یعنی بۆ ئەوەی کە حەدیث وەکو دەڵێن هەڕاج نەکەن، حەدیث پێگەی حەدیث بپارێزن، بەکەم خەڵک تەماشای حەدیث نەکە، کەسەکە دەبی هەوڵی بووی بدە، دەبی خۆی ماندوو بکە، دەبی بچتە مەجلیسی حەدیث، دەبی داوای لێ بکە، ئەو جا مەسەلەن حەدیثەکە چ بکە بجێرتەوە. بۆیە لێرە ئیمامی مەسروق کە یەکێکە لە ئیمەی تابعین ڕەحمەتی خوای لێبی دەفەرمی چی؟ دەفەرمێت لا تنشر بەزەکە إلا عند من يبغيه. لێرە ئیمامی ئەحمەد دەفەرمێت مەبەستی پێ حەدیثە، بەزە لێرە جوورێک بوو لە جوورەکانی جلوبەرێک لەو کاتە، یعنی ئیمامی مەسروق تەشبیهی کرد طبعا جوورێکی زۆر نرخ و بە گرانبەها بوو ئەم جوورە قوماشە، ئەم جوورە جلوبەرگە، یعنی ئەویش فەرمووی تو چۆن وەکو بڵێ ئەو جلێکی ئەوها گرانبەها تو دەتوانی دەیدەی هەموو کەس نەخێر، بۆیە دەڵێ ئەتوش حەدیثەکە مەیدە هەموو کەس، تەنیا بیدە ئەو کەسەی کە چییە؟ کە داوا بکە، کە مەبەستی بی، کە هەوڵی بووی بدە. خاڵێکی تر بەڕێزان ئەویش ئەوەیە کە تەنانەت کە حەدیثیان وەردەگرت بە تایبەتی ئەو حەدیثانەی کە دوور و درێژ بن، داوایان دەکرد لەو شەیخە کە دووبارەیان بوو بکەنەوە، سێبارە و چاربارە بۆ ئەوەی کە فعلا لەبەری بکە. ئیمامی مالکی کوڕی ئەنەس دەفەرمێت لەقیت ابن شهاب يوما في موضع الجنائز، دەفەرمێت من ابن شهاب الزهري یەکێکە لە گەورە ئەئیمەی حەدیث کە یەکێک لە شیوخ و مامۆستای ئیمامی بوخاری بووە، کە دەفەرمێت من ابن شهاب الزهري من لە جێیەکم دیت کە پێیان دەگوترا جەنائز موضع الجنائز، دەڵێت وهو على بغلة له، لەسەر بڵێن هێستری خۆی بوو، فسألته عن حديث فيه طول، پرسیارم لێ کرد لە حەدیثەکە، حەدیثەکە دوور و درێژ بوو، فحدثني به، حەدیثەکەی بوو جێرامەوە، ئەشهد بالله حەدیثەکەی بوو جێرامەوە هەتا ئەخیری. دەڵێت دوایێ گوتم کاتخوا جارێکی تر بۆم دووبارەکەوە، دەڵێت گوتی نەخێر من تەواو جارێکم بۆ دووبارە کردەوە. ئەوجا دەڵێت چیم کرد؟ فأخذت بلجام بغلته، من بڵێن ئەو پەتەکەی وڵاخەکەی بەدەستی خۆم گرت و گوتم من لەگەلت دێم، بەس زەحمە نەبی جارێ ترم لۆ بجێرەوە، لەبەر ئەوە بەڕاستی حتا پێی گوتی باشە ئەگەر تو خۆت وەختێ خۆی کە حەدیثت وەرگرت حەدیثی ئەوها دوور و درێژ
داوات نەدەکرد لە مامۆستایەکەی خۆت شەیخەکەی خۆت کە بوو دووبارە بکەتەوە سێبارە بکەتەوە بۆ ئەوی لە بەرکە گوتی بەرەوە گوتی ئێدەمادەمەوە ئێستا منیش داوا لێ دەکەم ئەوجا بۆی دووبارە کردەوە بۆی سێبارە کردەوە بەس بۆ ئەوەی چییە کە لەبەر بکەم. خاڵی چوارەم بەڕێزان لە منهەجی زانایانی فەرمودەناس ئەویش ئەوەیە کە بەڕاستی یعنی تەنانەت کە ئەو حەدیسانەیان کە وەردەگرت یان لە ڕێی چەند خاڵێک توانین بڵێن دیقە و وردبینی منهەجی زانایانی حەدیس بۆمان دەرەکەوی کە یەک لەو خاڵانە ئەوشەوەیە وەکو منهەجی سەحابە و تابعین پێشتر باسمان کرد ئەوان بەڕاستی پەروشی ئەوە نەبوون کە ڕێژەیەکی زۆر لە حەدیس وەربگرن یعنی بەس بچن بێن و بڕۆن بچن ئەو مەجلسە و ئەو مەجلسە و ئەو وڵاتە و ئەو شارە بچن بکەن بەس فی سەبیل ئەوەی بێن بڵێن ئەو هەندە حەدیسەم وەرگرتووە ئەو هەندە حەدیسەم بڵێن بیستیە و ئەو هەندە حەدیسەم ڕیوایەت کردووە نەخێر بەلکو تەنانەت هەوڵیان دەدا کەمترین حەدیس وەربگرن بەڵام بە حەدیسەکان فعلەن بڵێن ڕاست و درست بن نەک بڵێن خوانە خاستە تووشی هەڵە ببن لە وەرگرتنی حەدیس. بۆیە ئیمامی شوعبە بۆ نمونە دەفەرمێت كنت آتي قتادة يكك لا إمي تابعين إمام الشعبي دەفەرمێت من دعوت ملاي إمام قتادة فأسأله عن حديثين دەم گوت کە زەحمەنە بی دوو حەدیسم بۆ بجێرەوە فيحدثني دوو حەدیسەکەی بۆ دەجێڕەمەوە ثم يقول أزيدك دوای دەیگوت ئەگە حەز لێ زیاتر بوو دەجێرمەوە فأقول لا حتى أحفظهما وأتقنهما دەم گوت نەخێر نا هیچ حەدیسترم بوو نمەجێرەوە لەبەرەوە بۆ ئەوەی جارێک ئەو دوو حەدیسە بالەبەری بکەم بە جوانی بازەبتی بکەم بالەبیر نەکەم ئەو جا دێمەوەلات حەدیسێترت لێ وەرەگرم. إمامي أبو بكر بن عياش دفرميت كان الأعمش إذا حدث بثلاثة أحاديث قال قد جاءكم السيل دفرميت إمامي عمش كاتك لمجلس حديث سي حديثي دجراوة بخلك كي دقود روبارك لوتان هات روبارك يعني شابولك حديث بو جيرانوا سي حديث بو أوي كجارك فلمك أو حديثانا بجواني ضبطك ولا بركة أوجا أبو بكر بن عياش دليت وأنا مثل الأعمش منيش براسي لسان منهج أوم حديث زور روايات ناكم ديسان إمامي زهري دفرميت من طلب العلم جملة فاته جملة وإنما يدرك العلم حديث وحديثان دفرميت أو كسيكا ما بستيتي بجارك همو علمك ورقري همو حديثك كان وربقري طمال دايويت لا مجلسك همو حديثك كان وربقري دليت فاته جملة بخوالا كوتاي همو حديثكان چدك همو حديثكان لبير دكا دليت ورقرتني حديث وعلم الأويك تو حديث بحديث دو حديث وري بقري باشا بوي برزان يعني أوانا براستي يعني وردبيني منهجي زانياني حديث من بو دردكوي كبراستي هر يك لو خالانا إما يعني وكو باس ما كريمة تيشك لسر چن خالك دكينو وبلن چن نمونيكي بسيط وإلا أويك بيويد براستي أغا بقريتا وبو كتبي حديث بو كتبي روايات بو ميجوي سنة براستي بو يدركوي ك يعني ديان وصدان وبلكو هزاران نمونه ونمازج بدردس يعني بدسي دكوي كأوانا هموي بلغي أوان براستي كزانياني حديث فرمودناسان لو بري دقيق بون لو بري ورد بون لو ورقرتني حديث تنانت رشاوي يعني همو حالتكان همو ملابساتكان بلن يعني رشاوي خودي راوية كانيان دكر چونيتي ورقرتنو چونيتي رواية كردني فرموده ويبرزان إما بلين كاتمان كوتاي هات إما إن شاء الله بشتواني خواهي قورة هولا دين يعني لبرنامج دهاتوش دريجة بو بابتا بدين ك لري چن خاله كتيره وإن شاء الله زياتر أم بابتا بلين روني دكينوا ووكو باسشم كر أوي كبيويد براستي دبي خوي بقري توا ميجوي إسلام بخوين توا ميجوي سنة بخوين توا أو جازياتر بوي دركوي توا إما هولا دين يعني لري أم چند خاله و أم چند نمونية هندك بلين باسي أم بابتا بكينو روني بكينوا إن شاء الله هولا دين لبرنامج دهاتو كتاي بم بابتا بينين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
آه